književnosti se nastanjen prostor može smatrati okosnicom naracije, jer pravo središte njezina zanimanja je čovjek koji u njemu privremeno boravi ili je stalno nastanjen. Njegovo djelovanje, osjećaj i zapažanja, a i njegovo vrednovanje toga. Kako prostor biva nastanjen, kako mu se čovjek prilagođava, na koji ga način iskorištava u svoje svrhe savladavajući nepovoljne prostorne i prirodne datosti, važni su aspekti pritome. Učinak je prostora na ljudsku psihu od naročite važnosti, pa čovjekovo prostorno situiranje utječe na njegov vrijednosni sistem. Dragi gošće i dragi gosti, ljubitelji književnosti i lijepe riječi, dobrodošli na tematski skup Bosna kao prostor između u književnosti Ive Andrića. Na ovu temu u okviru programa kulturne manifestacije Andrićevi dani 2019 večeras u Gradskoj biblioteci Travnik razgovaramo sa Abdulahom Sidranom, bosansko-hercegovačkim književnikom i profesorom doktorom Edinom Povrićem, redovnim profesorom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Moderatori skupa su docent dr. Dženan Kos i moja malenkost docent dr. Amela Bajrić. Onda kad je riječ o temi našega skupa, Bosna kao prostor između književnosti Ive Andrića, pojam između shvaćen je kao metafora liminalnog prostora na kojemu se susreću i lome sjednice dvaju velikih kulturalnih obrazaca, orijentalnog i okcidentalnog i sjednice istočne i zapadne civilizacije, ali s akcentom na značaju i vrijednostima bosansko-hercegovačke sinkretičke kulture i jedinstvenosti bosansko-hercegovačkog prostora kao takvog u njegovu perfektu, prezentu i futuru. U kontekstu navedenog, pitanje za naše učesnike tematskog skupa. Je li Ivo Andrić u svojim djelima oblikovao slike Bosne kao prostora između? Evo možemo krenuti od gospodina Sidrana. Takvi naslovi pripadaju simpozijumima stručnim, isključivo koji okupljaju isključivo profesore, stručnjake, znalce i traju po cijel dan ili možda i 2 i 3 dana. Fenomen Bosne kao prostora između dviju civilizacija je mnogo širi nego što bi večeras bila naša tema književno djelo Ive Andrića. I ja se nisam na taj način ni približno pripremao da razmišljam, ali ako me već tako kad dočera Marka do duvara, ja ću vam kazati ovako da sam ja u cjelini sve što je bošnjačko-muslimanski narod i što su sporenja oko identitarnosti u našim prostorima imenovao i pisao o tome i objavljivao tekstove o tome, pa imao velike neprijatnosti u vezi s time kako je fenomen granice kapitalno važni fenomen koji je oblikovao i koji je odredio sudbinu jednog od naroda današnjih, etnikuma današnje države Bosne i Hercegovine. U Andrićevom književnom djelu meni se čini, kako bih vam to kazao, meni se čini grehotom kao pincetom vaditi fenomen prostora ili fenomen ovoga ili onoga, pa o njemu razgovarati mimo cjeline i onoga što je genijalni pisac bio i ostao. Ako moram kazati, onda je to da ja stvarno vjerujem da je naš narod ovdje definisala i kreirala u njegovom identitarnom smislu granica, a ne religija, zbog tog što je to po prirodi stvari trajalo hiljadama godina, jer ako mi pamtimo i tvrdimo da je najstariji spomenik pisani Povelja Kulina Bana, pritom se preskače termin da je to najstariji sačuvani pisani spomenik pisan narodnim jezikom 1189. godine, iz kog se vidi da je tadašnje društvo, država imala razvijene sve oblike i atribute onoga što imaju savremene države, dakle sudstvo, policiju, vojsku, pravosuđe,
vrhovnog suca, vladara, suverena, granice, carinske postaje i tako dalje. Ako je to tako, ono nije moglo nastati za 3 decenije, za 5 decenija ili za 1 stoljeće, pa prema tome gura povijest nastanka Bosne u maglinu koju mi ne razaznajemo, nego kazujemo da mora biti da je nastala, pa se na latinskom kaže po Božjoj volji, kad se ne zna tačno vrijeme nastanka neke države. U tom smislu Andriću ništa nije bilo nepoznato. On nikad nije ni usnu pomišljao da sebe izuzima od onoga što jeste Bosna u svim njenim zadatostima. Čuvena je i najčuvenija ta njegova rečenica sve moje iz Bosne. A u književnom dijelu, tu ću vam citirati, nije mi nimalo nelagodno, Čamil Sijarić je volio francusku književnost, osim onoga što smo svi morali proći i s ljubavlju prolazili klasiku ruske književnosti i tako dalje. On je hvalio i kazivao, ako bi se nekim čudom dogodilo da u nekoj kataklizmi nestane sa planete Zemlje, iz postojanja Francuska kao država, da bi se cijela u svakom svom detalju mogla rekonstruisati i obnoviti iz onoga što je francuska realistička i potonja književnost. Na taj način bi se meni čini da bi fenomen o kome govorimo, Bosna između, je li tako, u Andrićevom dijelu, mogla rekonstruisati samo iz jednoga Andrićevoga dijela, po mom uvjerenju najvažnijega, a to je Travnička hronika. U njoj su, po mom mišljenju, zadati svi neophodni elementi i faktori naše večerašnje teme i ne bismo morali dotaći možda ni jedno drugo njegovo književno djelo, a da dovoljno mjerodavno odgovorimo na postavljeno pitanje u ovom naslovu. Možda je od mene za početak dovoljno, pa da kasnije bude još ako bude trebalo. Hvala. Molim vam da velika hvala. Dobro večer i od mene. Kao i uvijek, baš mi je drago da kad sam u Travniku. I čini mi se da nekako periodično dolazim u Travnik i da periodično svake godine na neku od tema govorim o Ivi Andriću. Kada me Dženan pozvao na ovaj skup i dao naziv teme, probao sam da uradim nešto što do sad nisam radio. A to je da se probam potpuno očistiti od mišljenja koje imamo o Ivi Andriću. Da se probam potpuno očistiti od onog svega što sam do sad pisao o Ivi Andriću. I da sjednem i da probam sa neke kulturološke nevinosti, ako je ona uopće moguća nakon čitanja i određenih iskustava, da ponovo čitam, kako to kaže Aldo Sidran, velikog pisca. Ja ni slučajno tebe ne bih ocjenjivao, ti si akademik, ja? Ali onako kako si počeo, evo da ti pokažem da sam ja tu uradio. Je li Travnička hronika? Dakle, nisi vidio da je Travnička hronika. Znači, ti kao da si zadao meni zadatak. Dozvoli, ja sad samo sebi aplaudiram. Ja se prosim, ako sam ja doslužio ono što ti kao naučnik znaš. Hvala. I zaista sam uzeo pripovjetke, uzeo sam Čupriju, međutim, najviše sam se zadržao na Travničkoj hronici. Jeste,
kako ste vas dvoje to lijepo postavili u ovom uvodu, jeste Andrić između i možda više nego ikada prije danas je neki sinonim Bosni. Međutim, to između nije nimalo jednostavno ni lako doći do njega. Ta Travnička hronika, koja je možda glavni kamen spoticanja u čitanju Andrića. Znate, kad čitate Travničku hroniku, a ja sad kad sam je čitao, znate, mi u sebi imamo ljudi kod. Đavolski je to kod. Da s vremena na vrijeme želimo da vidimo stvari kojih nema i da ne želimo da vidimo stvari koje ima. Ja sad kad sam čitao Travničku hroniku, htio sam da podcrtam sve ono što me jako nervira u Travničkoj hronici i da vidim šta je to. Jeste susret Orijenta s jedne strane i Okcidenta s druge strane. Pod Okcidentom je, znate, zapadnoevropska misao prihvaćena sa one druge strane sa nekim predrasudama. I uvijek su u pitanju predrasude. Ali nije ni malo jednostavno. Nije tu raskrsnica. Nije raskrsnica, jer da bi bila raskrsnica, onda bi taj susret Orijenta i zapadne Europe trebao da bude negdje u središtu Europe. A znate gdje se on odvija? Odvija se na periferiji i jednog i drugog svijeta. I Orijenta, ja, i ovamo zapadnoevropskih sila. Kada u Travničku hroniku kada u Travnik dolaze konzuli, oni su sinonimi dvije velike sile tad. Imamo Napoleona, Francusku, i imamo jako važno austro-ugarskog konzula, gdje se priprema Austro-Ugarska za kolonizaciju Bosne i Hercegovine. Orijent, imate koloniziranu Bosnu i Hercegovinu. I, dakle, to je periferija. To je dvostruka drugost. Kako govorimo kad govorimo o drugosti? Govorimo uvijek ispred rasuda. Mi donosimo sudove ispred rasuda. Kad vidite ljude u kolektivitetu, kako govorimo o njima? Govorimo o onome kako bi ih odredili. Ono što nas u zadnje vrijeme pohodi. Arapi, Kinezi, Japanci, nikom ne padne na pamet da izvuče pojedinca iz te priče i da mu da neki identitet, nego im sudimo po onim njihovim vrijednostima koje smo upoznali kako se ponašaju po gradu. Jel' tako? Jest. Što radi Andrić? Ako imate periferiju i ako su glavni likovi konzuli i ako konzuli skupa sa vezirom, a vezir je onaj koji vlada Travnikom, neprikosnoveno vlada, ja? Kako oni vide Bosnu? Vide ispred rasuda i moraju je vidjeti dno dna. Moraju je vidjeti u kolektivitetu. To ne vidi Andrić. Znate? Abdo, daj mi sekundu još, pa ću ovdje prekinuti da bude dosta i od mene. Puno sam se pitao kako ja vrednujem da je nešto dobro. Znate, kako bi mogao i zbog čega bi mogao, evo recimo vama večeras, prenijeti da kažem, to književno djelo je toliko ogromno, čovječe, toliko ogromno, da ne znam da li sam dostojan uopšte da o njemu govorim. Ja mislim da nema svetih krava, o svemu se može govoriti, sve se može preispitati, ali zaista stojim iz ovog. Stil je dobar, strašan je tu jezik, strašno je poznavanje ono o čemu se govori, ali nije to sve skupa što je Andrić dobar, što je ta Travnička hronika nešto nevjerovatno. Znate, ja mislim da ego najveći imaju ljekari. Na drugom mjestu, oprosti mi, molim te, su pjesnici.
Dakle, ta dva ega. Pjesnici oni koji se podrazumijevaju pod terminom predrasuda i stereotipa. Sad, kada pjesnik, kada njegovo djelo postaje veliko, mali uspijevaju u tome. Znate, svak želi nekako u našim životima da dosegne neki apsolut. Ali svi znamo da apsoluta u našim životima nema, može ga biti eventualno gore. Ovdje ga nema. Mogu biti pokušaj. I ja mislim da to samo sa dva stanovišta je moguće, ali čovjek im nije vlasnik. Jer je čovjek u vremenu, a apsolut je mimo vremena, u bilo čemu. Može nauka, ali znate, to kratko traje. Može jednako m puta c na kvadrat, pa da bude apsolut u fizici sve do onog trenutka dok se ne pojavi nešto što može putovati brže od svjetlosti. Tad Einsteinove teorije relativnosti padaju. Dakle, nema ga. Što je sa umjetnošću? Što je sa velikim pjesnicima, pripovjedačima? Samo onog trenutka. Znate, kaže ovako Kafka. To sam pročitao u njegovim dnevnicima i ta rečenica me je šokirala. Nisam u početku znao što uopšte znači. Kaže Kafka ovako. Pisati da bi se umrlo, umrijeti da bi se pisalo. Koji je đavo sad? Šta je to? Pitanje je sljedeće. Da mi nismo vlasnici naših života. Jer su naši životi u vremenu. Ne znamo šta nam se sutra može desiti. Vlasnik života možeš biti samo ako držiš svoju smrt. To je samoubistvo. A samoubistvo je, sa stanovišta teologije, najveći grijeh. Jer tada izlaziš iz Božje milosti i Božje ljubavi. Tad je pakao. Ali ja ne govorim o toj vrsti samoubistva. Kada pjesnik napravi samoubistvo, kao što ga je radio Andrić, kada ubije vlastito ja, znate šta to znači? To znači da on pripovjeda na način da pripovjeda iz čaše, iz jednog lika, iz događaja, iz srži toga, stalno mijenja perspektivu. Kad čitate Trajaničku hroniku, morate toliko čisti biti da vidite ko vidi, ko govori, iz čijeg senzibiliteta se priča. Nema Andrića tu. On je izvršio samoubistvo. Ok, isto pitanje za obojicu. Ako je književnost i svijet slika, kakva je Andrićeva slika Bosne? Pa ja se malo prije nisam osjetio suglasnik sa samoubistvom pisca. Tu se radi o tome, prije bi se rekao da se tu svome egu dozvolilo da izraste u sveznajućeg pripovjedača. Ja sam kao gimnazijalac, dozvolite da se malo ovo razmrda na šaljivi način, propao u 3. razredu gimnazije, kad smo mi imali izbornu nastavu, dakle svako po svojoj volji je birao koji će predmet slušati dodatno po 2 sata ili po 4 sata nedeljno, i ja sam birao Andrića i naravno pročitao ga od A do Ž. U toj godini kad sam propao zbog drugih predmeta koje nisam volio i tako dalje, pa sam stekao veliku prednost u odnosu na ostale đake kad sam ponavljao razred, jer oni čitaju prvi put, a ja čitam 10. put. I onda sam ja profesionalizirao i prve pare počeo zarađivati kao književnik tako što sam pisao maturske radove. Svaku temu Andriću sam ja po jedan maturski rad napisao. Mogu bi sad nabrajati, nema šta nisam
iz Andrića obradio, ako to čuva prva gimnazija, ja bih to zlatom platio. Dakle, hoću ovo da kažem, Andrić je za mene, to je sad preslobodno tako govoriti, niti postoje mjerila pouzdana, ali sigurno među 10-ak najvećih pisaca u istoriji svjetske književnosti. Upravo iz ovoga što se ti imenovao samoubistvom ličnosti, subjekta pripovjedaškoga, a ja opet nazivam podizanje pripovjedaškog subjekta u poziciju sveznajućega pripovjedača. Ja sam u tim svojim maturskim radovima, ne sjećam se više kad, u kojem i zašto, govorio da on govori iz pozicije apsoluta. Tad sam kao balavac upotrebljavao riječ Bog sa velikim B, kao onaj koji sve zna. I to bi se i na primjeru Travničke hronike moglo lako dokazivati, jer bi, meni se čini, barem 6 ili 10 likova iz tog književnog dijela moglo preuzeti ulogu glavnog junaka. Svi oni sporedni pomoćnici po ambasadama, onaj Rota, pa onda onaj Riđokosi, ja ne pamtim kad sam zadnji put čitao hroniku, nisam znao da će nam to biti večeras ovdje tema, ali pamtim svaki od ono, pa onaj mali ima, ili Grbav, ili on Rota. Svi su ti likovi koji su sporedni, nisu glavni likovi. Tako moćni, tako fascinantni, tako široki, tako duboki, tako strahovito moćno postavljeni, da je u tome veličina pripovjedača koji je sveznajući pripovjedač. I u tom smislu nije ni sa čim uporediva Travnička hronika u Andrićevom opusu, niti u onome šta su nama poznata djela južnoslavenskih književnosti u ovom štokavskom jezičkom izričaju. Andrić je meni i otac i majka meni kao piscu. Ja sam učio rečenicu od Andrića. I ja sam jednu cijelu knjigu napisao ne znajući šta pišem, izmišljao neke budaleštine, jer mlad čovjek nema iskustvo za pisanje proze, moraš posjedovati određeno životno iskustvo da znaš šta pričaš. Ja sam nešto izmišljao, lupeto, ali sam izvježbavao rečenicu i stil do te mjere da i danas tvrdim, ta moja jedna od prvih knjiga proze, da se svaka rečenica može odsvirati na klaviru. A takva je svaka Ivina rečenica. Kad kaže, znam sam na pamet sve njegove stvari, sad sam uzbuđen. Kako počinje Most na žepi? 4. godine svoga vezirovanja veliki vezir Jusuf kao žrtva jedne opasne intrige iznenada pade u nemilost. Tako nekako. I vi vidite da je svaka od tih, to je složena rečenica, i vi vidite da je svaka od tih rečenica muzički drugčije intonirana kad imate apoziciju, kad imate umetnutu rečenicu. Ja tačno vidim na onom notnom, znate, 5 onih linija, ja tačno vidim kako idu i kako se penje, ili kao srčani kardiogram. U tom smislu nemam upoređenja, njegova rečenica je maestralna, ne može biti bolja. Ja sam je volio omekšavati u svom književnom postupku rečenicom Marcela Prusta, omekšavati, dakle razvijati neki melodijski motiv u njegovim varijacijama, ali da se vratimo osnovnome. Andrić je u Travničkoj hronici, a možemo slobodno kazati i u ostalim književnim svojim tvorevinama, savršeno kreirao, dakle kao kad bi kipar moj kip radio pa ga postavio pored mene i eto nas dvojica.
on je na taj način Bosnu apsolutno vjerodostojno rekonstruisao, postavio, stvorio da bi bilo moguće ono što Ćamil kaže za francusku književnost, cijelu uspostaviti. Neka mi bude dozvoljeno, makar se i ne uklapalo u ovo što je fiksirano kao prostor između, da reknem kako u našim aktuelnim i ružnim borbama identitarnim i posvajanjima i svemu onome što spada u ružnu politiku, i ona opcija koja Andrića uzvisuje, veliča i posvaja kao isključivo svoga, i to u etnonacionalnom smislu, poziva se na njegova djela koja nisu njegova najbolja djela, nego su ona djela koja izvan književnih razloga, recimo zato što počivaju na kosovskom mitu i uznose ga, kao što i suprotna strana dok ga osporava, ne osporava ga u onome gdje bi bilo razloga da ga se osporava, nego ga osporava na krivi način i na krivom mjestu. Mi se kao mala kultura ni na kakav način ne bi smjeli odricati Andrića, ja sam zato ponio vama, nego bi se kao mala kultura morali boriti da je on jedan od temelja naše moderne književnosti ili naše književnosti sveukupno, s time što mi u Sarajevu, koliko znam i vi na katedri, još uvijek poštujemo i primjenjujemo pravo i mogućnost dvostruke, dvojne ili trojne čak pripadnosti jednoga pisca. Jel tako? Naše su katedre i tako u Sarajevu i postavljene za jedan bosanski Srbin po prirodnom pravu i ničega u tome nema ružnoga, može pripada istovremeno srpskoj književnosti, dakle po svojoj etničkoj i našoj bosansko-hercegovačkoj književnosti, za koju bi bilo sasvim samoubilački atentirati i odricati se takvih književnih veličina. Pogled s polja, a takvih pogleda fenomenalno razrađenih je puna Travnička hronika, pogled s polja na Bosnu, hronika je pisana u toku Drugog svjetskog rata, traje i danas. Evo ja vam sad podižem i pokazujem vam jednu knjigu iz Italije, o nju je napisao Silvio Ferrari, profesor univerziteta u Genovi. Knjiga ima naslov Due Serbi e un Bosnjako. Mi moramo znati, a mnogi to ne znaju, da je izraz Bošnjak zapravo prevod izraza Bosanac u mnogim stranim jezicima i da je to sinonimno i da mnogo griješe oni ljudi koji prave zavadu između, kao da su to oponimi, da se ne može biti. Pa ja sam Bosanac koji je Bošnjak, ona je Bosanac koji je Poljak, imamo Bosanaca i tako dalje. Pazite šta je sad. Šta mislite, ko su mu ovdje, ovome italijanskom univerzitetskom profesoru, dva Srbina i jedan Bošnjak? Dva Srbina su mu Danilo Kiš i Aleksandar Tišma, a Bosanac mu je Ivo Andrić. I ovdje su to eseji, on piše o Gospođici, evo ovdje sadržaja, i o Travničkoj hronici. To je nevjerovatno, vidite, ja nisam znao da će tema biti takva. Prema tome ne smijemo, ne damo, nećemo, ne dopuštamo da se književna djela nikoja, a pogotovo ne Andrićeva, čitaju i prosuđuju van književnim sredstvima.
ako bismo na taj način pristupali književnosti, mi se ne bavimo književnošću, nego nekim drugim poganim poslovima i interesima koji nemaju veze sa humanitetom i onim što je cilj i svrha književnosti. Ako bi se na djelo Dostojevskoga ili Gogolja ili čak i Tolstoja primijenio princip koji neki u nas primjenjuju na Andrićevom književnom djelu, oni bi se morali odreći Dostojevskog, tamo nema ni jednog normalnog čovjeka, sve mahnito, ludo i nenormalno. Ali se veliča nešto što je kolektivna osjećajnost, pripadnost uzvišenim idejama, ljubavi, prijateljstva, domovinstva i tako dalje. U tom smislu ja apelujem, tako, da odbijate svaku vrstu svađalačkog i arogantnog odnosa prema književnom djelu Ive Andrića. Mi ga nikome ne otimamo, on ima pravo da pripada i trima književnostima. I meni je tijesno, vjerujte mi, mojoj bošnjačkoj književnosti, nešto mi tijesno. Nikad neću kazati nisam musliman, nisam bošnjak, a to je danas profitabilno, u Sarajevu je to vrlo, ja samo ne znam gdje je kasa na kojoj se naplaćuje honorar kad nešto po sebi pljuneš. Ali velim da na tu pojavu, da se ja osjećam tijesno u bošnjačkoj književnosti. Mi koji pišemo, mi imamo jedan nevidljivi cilj, možda ga teško i sami u sebi identificiramo. Mi pišemo da bismo u neka doba svojim pisanjem prestali biti samo Bošnjaci, da postanem pomalo Francuz, da postanem pomalo Šved, pomalo Amerikanac, dakle da se izdižem i da se širim, a ne da unutar jedne svoje etnonacionalne školjke bivam biser kojeg će veličati i slaviti, a da to zapravo nema svoje realne osnove. Izvinite, ovo je djelovalo malo pedagoški i stupidno, to ja imam običaj. Dobro da se drži takački. Bila je između, ostalo tako kako se dobro zapamtilo, ovdje je svega tu, ali nije otišao daleko, uopšte slika Bosne je bila u Andriću. Ja znam iz iskustva iz srednje škole, a oni su se znali ponavljati na fakultetu, kada se pređe iz onog realizma, iako Dostojevski uopšte nije ni malo naivan, kako je malo prije rekao Abdo, sve su to luđaci, nema nijednog normalnog insana kod Dostojevskog, apsolutno nijednog, ja ga makar nisam našao, ali opet kad se pređe iz tog realizma u modernizam i kad se dođe do Kafke, prva reakcija je da im se to ne dopada. Da im se ne dopada jer je to neki tuđi svijet koji nije lako ni percipirati, nije ga lako ni definirati, ni postaviti ga. Ne znate šta da radite s tim svijetom. Ostalo je u nama i uvijek će da biti da tražimo neke redove. Da na stolu svak ima svoj red, ali uvijek mu je na stolu po njegovom redu stvar složena. Dakle, mi smo ta bića. I uvijek hoćemo da nešto ima početak i da ima nešto kraj. To su naši kodovi. Međutim, ako se malo osvrnete oko sebe, vidjet ćete da život nije takav. I da ono što smo nazvali realizmom u književnosti, najmanje je realistično. Jer ne postoji u našoj svakodnevnici priča koja ide od početka do kraja. Pogledajte samo kako funkcionira naš mozak u toku jednog dana. Možete li kontrolisati misli? Nima šanse.
Samo što sebi kažete, misli na ovo, misliš na nešto drugo. Ode negdje čovječe. Evo. Sad vratim se Andriću i njegovoj slika Bosne. Ona je realistična. U kom smislu je realistična? Kod Andrića je, kad se oslobodite svih romantičarskih stega, a romantičarsko znači da je uvijek neko nosilac neke etičke vrline. To sapunce, zato je sapunce lako gledati. Uvijek znate ko je naspram režisera onaj koji nosi neku moralnu poruku. Jel? U 1854. epizodi, jel, ako ste propustili prvih 1700, potpuno je svejedno. Sve će se tu složiti jer se zna tačno ko je nosilac etičkog. Ali Boga mi u životu nije tako. I šta on radi? Stalni je sukob lijepog i ružnog. Stalni je sukob patrijarhalnog, tradicije i prožimanja modernog. Pa pogledajte koliko insistira na klimi. Znate, to nisu dosadni engleski razgovori o vremenu. Koliko je kaže na jednom mjestu Traničkoj hronici, kad bi se dva čovjeka ispovijedala koja su bili u travniku, a jedan bio zimi, a jedan bio ljeti, niko im ne bi vjerovao da su bili u istom gradu. Dakle, kad počnete, on ništa ne prepušta, ono što je malo prije Ado rekao, ništa ne prepušta slučaja. U klimi je sukob. Onaj ko dođe s vana, Jagnati majka i bosanske klima, gdje je travnik? Ispod Vlašća. Onda epski svijet. Znate, epski svijet se posmatra odozgu. Unaprijed je sve riješeno. U epskom svijetu Ahile tačno se zna kako će završiti. U epskom svijetu Alija Dževzele se zna kako će završiti. Ali mi ne živimo u epskom svijetu. Mi živimo u modernom svijetu i to od 1500. godine. Kad dolazi renesansa, mi smo u modernom svijetu. Kad se spoje sudare ta dva svijeta, dobivamo onu realističnu sliku. Kada on nabraja ovdje, u Traničkoj hronici, to je strašno. Ko se sve može vidjeti na ulici Travnika? Bolesni, oni prosjaci. I tu ide takva vrsta nabrajanja. Ali kad pogledate, ko to vidi i na koji način to vidi, a onda samo na jednom ovako citatu, na jednom 100 stranica, a kad nabraja onda kaže ovako, Davil je stalno mislio, hvala Bogu dragom, pa su makar žene pokrivene, pa ne mora da vidi šta bi se još nagledao, nego može da vidi samo muškarce. Potop, znači odro. A onda jedno 70 stranica poslije kaže, a Trančanke, ugodne spoljašnosti, lijepog lica, pa ti sad spoji to dvoje. Gdje je tu Andrić? Kome tu suditi i na koji način? Da znate, imate, ja ne znam čija je to rečenica, ali je cjelokupna književnost takva. Šta je ovaj život? Nego jedan veliki zapis u vremenu u prostoru, kojeg je nadnaslov patnja. Andrić je pjesnik patnji. Svi likovi prolaze kroz taj njegov filter patnji. Ako je to svijet, pazite, na hijerarhiji, i ako u tom svijetu strah putuje kao avet, i ako svak tu ima nekom kome će davati račune, a sebi predviđati mjere, i ako je to svijet u kome strah caruje, računi su obično pogrešni, a mjere su kratke. Zbog toga tolika količina stradanja kod Andrića, jer je kada u Traničkoj hronici postavite svijet na periferiji. Ja sam pokušao
treba mi sad ovaj dio zbog ovog da se naslonim što je Avdo malo prije pričao. Pa ću uvijek ovu zonu malo samo za trenutak naučnog. Dakle, probao sam, a zaista s vremena na vrijeme sam sam sebi kao veliki štreber, znate, da vidim može li se Andrić čitati sa stanovišta postkolonijalne kritike. Može u segmentima, ali ne ide. Može li se čitati sa stanovišta onog što je Marija Todorova napisala knjigu Imaginarni Balkan, pa da to bude balkanizam, kao balkanizam područja drugosti. Kako a balkanizam je nastao, da vam kažem, od balkanskih ratova, pa kako Evropa vidi Balkan kao neko područje drugosti, znate. Dakle, opet se predrazumom. Ne može ni tako se. Dakle, nije moguće to raditi. Što? Zbog toga što imate tu i Orient, i Okcident, i periferiju. Imate Bosance. Dakle, imate Osmanlije, imate Francuze, Austrijance, imate Turke. Nijedna teorija ovdje ne prolazi koja je dovoljna sama sebi. I kogod to radi. I na osnovu te prislonjene teorije proglasi ga, o kako je malo prije Avdo rekao, ili neprijateljem Bošnjaka, ja, ili velikim prijateljem Srba, ja vam moram reći da taj baš nije siguran ono što jeste književnost. Koliko, kad se govori o identitetima, znate koji je tu majstor on bio? Identitet je nešto, način kako se svako od nas predstavlja. To je identitet. Mi ćemo se vezati za ovaj ili za onaj identitet, što nam je važno u životu. Ali identitet, pazite, uvijek nastaje na granici. A malo prije smo govorili da je cjelokupno Ivino djelo na granici, na sukobu, uvijek nekih binarnih opozicija. Identitet stalno nastaje, pazite sad ovako, u pisanju i neprestanom brisanju. Zašto? Zato što je, kako u našem nivou svakodnevnici, u životima, nađite mi cjelovit identitet. A nemoguće je. Pa kako onda neko može od Ive Andrića, velikog pisca, da predstavlja neke cjelovite identitete s kojim bi se mi poistovjetili? Ovo mi je baš dobar Bošnjak, baš ličim na njega. Ali ne znam koliko sam pročitao. Čini mi se nikad dovoljno. Ali eto, neki fond literature imam u svojoj lektiri. Nikad nisam uspio da se identificiram ni sa jednim likom. Dakle, ne postoji lik s kojim sam se ja identificirao. Ali jesam se identificirao sa situacijama. Kad osjetim tu atmosferu, znate šta je književnost? Književnost je atmosfera. Kad osjetite tu atmosferu samoće, samo vi i tekst. Zato mu ne može ništa, ni film, ni drugo, a u jeziku je. Imate tu apsolutnu samoću koju ja mogu predstaviti sebi na isti način na koji pisac piše. Ne može pisati drugačije nego u samoći. Na isti, ako je pisanje mit, čitanje je ritual, a mit bez rituala ne može. I onda, ako imate taj svijet, usamljeni svijet, ja, onda je ta atmosfera ono što je istinito. Kad osjetite tu atmosferu, ja tu podvlačim istinitom, a ne, nijedna historiografska činjenica nije dovoljna da bi neko djelo bilo istinito. Ono svoju istinu mora pokazati unutar sebe. Ja se nadam da sad sljedeća pitanja, ako ih ima, neće biti voliko teška, imate li nešto jednostavno. Još ćemo vam postaviti jedno vrlo kratko pitanje. Ovako, u engleskoj naučnoj praksi postoji šekspirologija. Zaslužuje li Andrić isti tretman u određenoj književno-naučnoj zajednici? Pa zasluživao bi da mi nismo sebi dopustili takvu fragmentizaciju
njegovog cjelovitog bića, u kojemu najveću štetu u njegovom književnom dijelu i osobi kao pokojnoj živom biću ne nanosi zadužbina koja postoji u Beogradu i koja radi na štetu njegovog književnog dijela, i to tako opako da bismo mi recimo odavde bili dužni osnovati neki paralelni, slični institut koji bi se bavio isključivo Andrićem i koji bi, ako treba, i pravnim načinima osujećivao zločine koje Andrićeva zadužbina čini nad svojim ktitorom. Pazite, oni objavljuju izabrana djela Ive Andrića u 5-7 knjiga u kojem postoji neko ko to bira, komponuje, daje naslove, u kojem postoji jedna knjiga koja se zove Turske priče. Pa da je Andrić želio imati takvu knjigu, on bi dao tako ime nekoj svojoj knjizi. Naprosto kod Andrića ne postoje turske priče. Prema tome, ona je Andrićeva zadužbina koja to dopušta, producira, radi najniže propagandne ružne poslove koji ne pripadaju književnosti i kojima je u krajnjoj liniji cilj da se ime jednog naroda kojem ja pripadam s ponosom Bošnjaka ne da u život prirodnim putem da postoji, nego da se točak historije vraćamo nazad, da smo to mi ko biva Turci. A juče ili prekjuče ja sam naišao na neku potpuno neprihvatljivu, ružnu, po nekim mojim mjerilima i bezobrazno kažnjivu laž o tome da je Andrić nas smatrao Turcima, pa to sam ranije i pisao i proučavao. Od svoje prve knjige, zapravo pripovjetke Put Alije Đerdereza, ja mislim da je bila 6. godina, Andrić je u svim svojim knjigama na kraju imao rječnik nepoznatih riječi i izraza. I nakon tog naslova rečnih nepoznatih riječi i izraza bila je bilješka od 10-ak redaka u kojoj je kazalo: u ovim pripovetkama ili u ovome delu pojmovi Turci i turski upotrebljava se u ondašnjem uobičajenom, ali iskrivljenom značenju i odnosi se na domaće, kako se tada govorilo, domaći živalj bosanskih muslimana, ali nipošto ne u etnonacionalnom smislu. On je dakle toga bio svjestan i on je insistirao na toj bilješci da se uvijek pojavljuje i ja sam provjeravao dok je on te stvari kontrolisao, to je tako bivalo i s njegove strane takva vrsta zločina i štete i nevaljalštine nije nad nama činjena. Evo, malo prije spomenutog Dostojevskog. U Petrogradu imate institut koji redovno jednom godišnje izdaje zbornike i to znate koliko to traje. Sad zamislite koliko je toga napisano o jednom Dostojevskom. Naravno, kad je u pitanju Andrić, prije svega je važna ova zadužbina u Beogradu i to je politička igra. Ali je nekako se opet dođe i da nema te zadužbine. Imamo mi našu prokletstvo zadužbine unutar Bosne i Hercegovine. Što gdje bi se trebali na očigled odmah oko nečega dogovoriti. Mi smo jedni od rijetkih ljudi koji se odričemo tog Andrića. Dakle, da zemlje mnogo veće od nas, sa mnogo većom književnosti od nas, da imaju takvog velikana, da bi padalo na pamet, da uopšte se tu postavlja pitanje. Jel Andrić našao, kako kaže malo prije, mogu bibliotekari, mogu različite društva pisaca, da svojataju i klasifikuju pisce. Ali pisac je, ukoliko je dobar, on pripada svjetskoj književnosti. Tačka je gotovo.
Znate, a gdje ćete ga strpati vi u odnosu neki ideološki kod? Ne znam. To je uvijek manje važno. E sad, kad se pročita Andrićevo djelo i ovo postavljeno pitanje, nekako, kako se to kaže, u zagonetki se uvijek najčešće krije sam odgovor zagonetanja. E tako i sa ovim vašim pitanjem, evo, kad se pogleda Andrićevo djelo i kad se iščita do kraja, sva taj njegov ironijski pogled na svijet, čak bi mogao malo da kalkulira. Kad bi se čovjek vratio, ja mislim da bi samo šutio. Edin Pobrić, ne znam da ga prihvatamo na pravi način ili ne, ali sve dok razgovaramo o djelu Ive Andrića, to je dobar neki put. Dok postoji ta ne stereotipna dijaloška forma, nego nešto kada se priča o suštini, zbog čega je nešto dobro, zbog čega je nešto vrijedno, ukoliko budemo uspjevali davati na takva i slične pitanja odgovore, onda smo na pravom putu. Bez obzira šta radili drugi gradovi, Travnik bi morao i trebao da ostane na ovom putu. Jako sam ja ponosan na Travničane što svake godine prirede ove Andrićeve dane. Ja mislim da u kontinuitetu sam ja već 4. godinu ovdje. Osjećam se kao dobar gost, odnosno osjećam se da sam dobro primljen i osjećam uvijek neku dobru atmosferu u kojoj se rade neke vrlo konstruktivne stvari. S obzirom kakav odnos imamo prema kulturi, kada se na nekoj promociji nađe neki 10-ak ljudi, smatramo da je to uspješno. Večeras je bila puna biblioteka i čini se da su ti ljudi nekako disali jednom te istom energijom. Ja sam osjetio podršku svo vrijeme dok sam govorio, jer da nije tako ne bi sa onom količinom adrenalina uspio da pričam. Uglavnom, jedna od uopšte mojih ljepših promocija koju sam u zadnjih par godina imao. Ova epoha od kako je nastao pakao na Balkanu i od kako je poveden rat protiv Bosne, to pitanje ne drži na taj način postavljeno, nego je Andrić ponižen i uvrijeđen time što je postao instrument, njegovo djelo i njegovo ime je postao instrument u sprovođenju naopakih, zločestih politika naših susjeda, pa kao kontrareakcija na to i naopakih uvida i pogleda i od strane naših intelektualnih pojedinih struktura i elita i ne može se dakle govoriti da li je dovoljno cijenjen ili nije cijenjen, jer je on kao književnik u tom kontekstu zanemaren, jer se i ne govori o književnosti više kad se o njemu govori, nego se govori o nekim drugim vrlo prljavim stvarima. Ljudi su razumjeli potpuno ono što je bilo najvažnije, a to je ukazati da se o književnosti ne smije govoriti i raspravljati neknjiževnim sredstvima. Ako i nekoga, čim vam neko o književnosti počne govoriti jezikom politike, to vi ste izašli iz prostora kojem pripada Ivo Andrić i tako dalje i ušli ste u prostor manipulacije u kojoj ne vlada ni istina, ni pravda, ni ljepota, ni ništa zbog čega postoji književnost i zbog čega mi živimo zapravo kad živimo sa Andrićem.